Wosiyezwa nomhlaba iyakhuleka uwena nasezulwini uba umsebenzi wakho Nkosi wenziwe uwe. Kwakunesalwazi kwelakithi izwe esikhwebezi wakufuma sekuhlangene kuyimisebenzi bese sigiya sithi ngikhunjulwe ezulwini sikhunjulwe eNazaretha isizobonga wena wasezulwini sibonga ukukhunjulwa. Simade bechaza abangcwele ekuseni imvangeli ibeka ukuthi sisindile sizinkubele ze-COVID-19 sisindile ngoba singuNkulunkulu wethu. Namhlanje ngabe sisekhaya eKholwane uthi umnikazi wethu ngokusikhumbula wasimema sibonga umenye emzini omkhulu wasebuhleni singumzomncinyane waseKholwane mkhulu uNkulunkulu nakithi kodwa mhlawumbe emhlabeni awubonakali. Umuzi omkhulu lana sivela kuwo uNkulunkulu asikhumbulile wasimema simemele emzini wakhe ukuthi cha abantu babantu bengimthembisile ukuthi ngiyawufika ekhaya kodwa izwe liyaxeka liyanyakaza ozane ekhaya. Sesifikile mayelisa size kuwe baba wethu siyakubonga ngoba uyakwazi ukuyikhumbula izingane zakho noma sekukhona izimo ezinjani kodwa asikhweba wena sazulwini ngoba wawusithandile usiphile lomhlangano. Siyacela Nkosi yamakhosi ukuthi ungathi ngoba sawusibize lapho ungabusafika sikulindele baba wethu sikulindele eKholwane sikulindele kahle ngendlela isidlo esingayo abafowethu nodadewethu nomama bethu abakhona abanyakaza ngayo kuyabonakala ukuthi ukhona ngaphakathi ekhaya ukubukene egazini labo benza konke okusemandleni kuba ungene kukuhle. Ngenzeli lokhu ngoba lapha indawo ekhonjwe umunwe wodumo oluncokazi uchwepheshe wakithi ebuhleni eNazaretha inyanga yezulu okwathi uma ifikile eKholwane sifikile nje abantu belethe bebeze mhlangano beze uyabuka ukuhlupheka kwabo uma inkomo zikeze equcingo yezaluthi bese amabhulethu bubu amabhulethu ibubi Inkosi yamakhosi bahlupheka abantu baba esithi nabo liyahamba liyakhona lizohamba leliya mase nihambile nithathe lo muzi wamnyobeka lapho lakhomba ukuthi ekhomba Inkosi yasezulwini ngempela uthe dukuduku lakhija ibhulu lakhija alikho manje sahleleka izinto aqeda amakhosi akithi aqeda asekhipha indawo waqala wakhipha encane base befika abafundisi bakithi bezobona base bethi hayi Nkosi yamakhosi yoba ncane indawo Nkosi yesizwe yoba ncane yasikhonjwa phezulu laphana hayi kuqhamuke laphana kwasheshela sonto kakadeni bese uyawubona umuzi weNkosi yamakhosi uqhazile. Uyabona namhlanje ngabe iyasivalela iNkosi yamakhosi kodwa ithenze livale sala abisho khona bekhona ukuthi sala kahle uphana sisivalelisa ngoba bekuwusuku lwethu isiphile isihamba ethi nginishiya lokuthula lapha ngafika kungamentshezwa mina ekuphakameni wathiwa basakhuluma basemanezi namhlanje angaze navuka ngubani ngoba umuzi wokuthula lokuthiwa la kunokuthula ongekho emhlabeni uma ukushintsha wena wenza inqobo engenasidingo ubalekisa ukukholwa kwakho uyakugcugcisa. Bengenzeki ukuthi Inkosi yamakhosi ingafiki kuloya muzi obathi ma ifika Inkosi lingekho iladi esithi kumbokazi semvakele ethi mbokazi akwazi ungabikho iladi ekhaya hamnandi nje ethatha itshe inyanga yezulu yalibusisa athi yabona ke yiladi lethi lemuzi nesayelo setshe ikhona incwadi eBhayibhelini ethi uyitshe umsebenzi wakhe uphelele unjalo leyamuzi kodwa ke abana behlamancane babo ubona abasezulwini kuphela
yasilibusise itshe kwakuthi uma kuzongena isonto aphumzaze nalo ungokazi wasofolo uguqa abantu etshe. Uma uthi unyakazisa uyawugxoba loya muzi uzolimala wena ngoba usekelwe ngento enkulu itshe lasezulwini elakuswa inkosi uDumela uNcokokazi inyanga yesonto. Yayihamba le nkosi emgubhini emkhulu ehlale ubaba omkhulu ehlame ngenceke yakhe uThabethe wayiklama bakithi indaba sezulwini sithandiwe wathi sithathukuzwe ezulwini nje sizonke ngokuthanda nkosi yakho sithanda ngalo lokhu sathandwe emandulo ubaba omkhulu wasithanda wayoqala umuzi eFryhead wathi lo umuzi wasekuphumuleni. Akusikho okudlala kusuka endwedwe enhlakazi ngenyawo uzongena ephumuleni ngenyawo eFryhead. Ithi uma seyibizile lensizwa ayizoyithuma yakwaThabethe seyibizile ukubiza abafundisi abathathu ubiza umlakeni ubiza umnqayi ubiza umzobo uthi niyakhumbula ngimtshena ngeminyaka edlule emithathu ukuthi khona indoda ezayo la mhlayifikayo ihlalo zezobheka phezulu yaqala enhlizweni lento siyilo namhlanje lapha eFryhead yaqala kulawo madoda athi siyobe ngobuko njani nalona kuyobe kunjani bathi bhalani phansi kuba ngiyamtshela mina ngimkhumbuza uthe mayifika lensizwe seyibizile ebize ngokugula kwabo iphathwa isifuba umwayo nangani mamthabela bezocela ngoba bezwile ngephephila ukuthi kukhona umuntu onikana lezi zinto ezinje ngapha eThekwini kanti beze kuNkulunkulu. Esingeke singakhunjulwa kukhunjulwa umsebenzi umlazi ukhumbula umsebenzi wakhe singayona into yabantu sikhuluma ngalokho ngoba umlando wakithi kuyithi asikwazi ukuyeka noma olesingaki nangathi iBhayibheli siphekwana ifundwa oMathewu 14 no1 no13 no1 onke amalanga asibonanga kuba ngobani lapho siyoyekelana okwakithi lesikuyeke kwakithi Friday sikhuluma Nkosi yamakhosi ngoba umlando omkhulu wakhe. Uma sebefikile uthi wemntuma osazana abantu obheka laba nomkhokheli umita noku nabesama ukuthi laba abantu akusibona bengantshela ngabo ukuthi kuyofika amadoda amabili agaxe isotsha emahlombe abese hamba nenkosikazi ethwele isupesi leli supesi ayibuye ehamba nayo bawe bezocela ukuthi lapha enkosini yamaZatha bese uNkulunkulu ayiwabheka mabebuye bathi yibo kuzoba wabachazile uthi ke bangenzi isihle inkosi yamakhosi sibuyele endlini izinto lezo ngeke sifihle ungayihumushini uthi zishuthi nomuntu zisho lokho nje okwenziwa kwabomkhulu kwaphela yasibuye nesitulo inkosi yamakhosi uBhomela obuye nomjiva wakhe awembathayo akwasibeka empilweni kwakhe wasethi asiwabingelela wasethi wena ndoda sukuzohlala la awusaseyiqeda inhliziyo wabaza sihlale sethina sihlalo usehlaza le ndoda ifikayo wasethatha umjiva wakhe ukuthi ngibophe amahlombe ayo wafa yonke into ebekukholwa kubantu ngoba abantu babebona ukusondela kubaba babona ngathi yabasakusondela bona nisondele nonke ngenhliziyo manje umthanda